Siapa kita? Di mana kita? Lansia. Mbak Surepto. Selalu. Mana suaranya? Gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana. Terima kasih. Kemana-mana, tak gendong. Oh, monggo kita masuk. Sumripet angin ratri tansah ngenteni setya nrajang telengi ati angen-angen tumlawang suwonging ati tansah angranti tekamu duh yayi. Wong bagus ake nyadao ing sandengku nyawang manisen esemu gawe weruh rasaku tantraming atiku hai wabakat tresnamu sayangku. Bagus. Musik interaktif lho iki. Ayo Pak Klau. Musik interaktif. Mas Kado. Wong bagus ake nyedao ngegap ragaku sir
sakno. Ora. Yui Production. Dewi katon nglam-nglami hamba para wewangi semi arum kembange melati dasar wulane ndetari wong bagus setya sono sasat abyo ring kartiko katyo puspito ing nendro hanjang kepitresno cahyamu
Sumripet angin ratri tansah ngenteni setyon rajang telenging ati angen-angen tumlawang suwonging ati tansah angranti tekan ing sandengku nyawang manis esemu gawe rasaku tantrame hatiku haywa bakat tresnamu sayangku Pindah samudra pasang kau tanpa wanganan tresnaku ring sliramu sayang sayange bulan kang semonan apyo ring tawang ngerti sliramu kang dadi lamunan Wong ayu, wong ayu. Wong bagus. Aduh. Musik interaktif lho iki. Ayo bakal. Musik interaktif. Mas Kade. Wong bagus ake nyedak ngegap ragaku sirna loro prangka ing atiku amarga kapidhang wayang ing pikirku haywa bakat tresnamu tuh sayangku Pindah samudra pasang kau tanpa wanganan tresnaku ring sliramu sayang sayange bulan kang semonan apyo ring tawang ngerti sliramu kang dadi lamunan Pindah samudra pasang tanpa wanganan tresnaku ring sliramu sayang sayange bulan kang semonan apyo ring tawang ngerti sliramu kang dadi lamunan Yakti sliramu kang dadi lamunan Sakno, sakno. Ora. Hari yang mantap. Aduh sedap. Kamu di Kemang, aku juga. Kok bisa ya nang? Kebetulan. Hari yang mantap. Terngiang-ngiang kamu sayang karena kita berdekatan. Apa bisa kita bertemu walau sebentar.
Di mana kita, Bu? Bahagia? Bisa Bahagia sekali. kita bertemu walau sebentar, bersenda gurau dengan kelakar. Ku jamin kamu akan nyaman. Sudah terungkap fakta terkuat, ini adalah hari yang paling mantap. Bertemu kamu hatiku terkoyak, bagai bunga yang wangi semerbak. Wong Feng Hung, aku jadi bingung, kalau gak ada kamu aku jadi linglung. Bang bing bung, yuk kita nabung, tang ting tung, yuk kita ngitung. Buat apaan? Buat nikah, daftar KUA, ijab kabul dan langsung sah. Saya nikahkan kamu dengan anak saya Sekara Patapa binti Sekara Beribopa. Dengan mas kawin tersebut dibayar tonight. Sah semuanya? Oke. Apa bisa kita bertemu walau sebentar, bersenda gurau dengan kelakar. Apa bisa kita bertemu walau sebentar, bersenda gurau dengan Ayam kampung. Bojo loro. Mau.